o thi trin thla ni somni panga thole ni kan lo thleng vele tareng maya khovel thuthar langsarte kan han lor le dona o tunlai chu Canada le US in kara economic lama in beiton na lian tak hi om chhomeka US hian Canada ina US a bungruan thonlu atangin za asomnga tarif halak saka chu Canada hanlom lo viau mai Canada hian an chan let tur thuan puang chiang tabokani Trump chuan Canada hianin kan du anga thilan kalpui lo ani chuan aso khok thalo tak om chhun jom don tia asoi hnu loka Canada lam hian US tarif chan let dan tur an puang chuak ve ngalani tuna hian Canada chuan US laka malak dan tur tarif chungchanga malak dan tur an puang chuak ve tameka Canada Prime Minister McCartney chuan Canada chuan US ina tarif a sangzo ka ma kan laka an lak na changlet tur hian tuna hian ruam manna ingkim pe felani to a Canada worker le sum don na ven himani theinan chutiang chuan chaktaka malak tumani tina soya US President Donald Trump hianin thotan ni khan Canada leader te vauna alo ti chuak to a Canada motor le bungrua parts steel angte US a anthon lu atangin chia za asomnga Trump chon la kani tur thu kha puanga ni kha Donald Trump chuanin kum khata Canada tang hianin an bungrua car te le spare parts te steel lam chi te kan lak lu hi dollar tlu le ding on som ni chuang zeta tlingani tina soya eta hian keinina Canada kan thon lua hianin chia sang jok min lak saka chuwangin tuna hianin 50% Canada tanga bungrurun lu ta tangin kan la kangai to tin Trump chona soi hetila hian US le Iran in kara po borok thalo taka om chhun zom zela hey economic sanction ana thayang ber US chuan Iran laga kalpuya tumani kha tuna hian Iran lam chuanin inbuat saina na sataka kalpui ani mek thuan puanga fully prepared ti in Iran chuan US malak na zau zok ana zok a chan let an tum thuan puanga atulani chuan sipai chakna mangpo a chan let ani anganti Tehran chuanin US ina economic sanction ana thayang bera kal tir tura kan laka ma han lak mek na chang le tur hian military response chu thil thleng theilek an du thlan tur zinga mi ani thu Iran lam chuan an soi Iran chuanin United States in Iran laka economic sanction a kalpui mek a chang le tur hian Tehran chu in ring tok mek ani in ring tok hle ani a trading partner tanen US malak na dolet tur hian ma han lak thu Iran chuan at puang chuaka social media te le an news lama te po Iran hian an trial che chuaya Iran Parliament Speaker Mohammed Bagher Khalibaf chuanin US malak na hi thil thalo tak ani chuwangin economica munhiam taka min hnu lua ril trama kanom ai chuan ral thuam manga chan le tani tur thua soi ani US Treasury Secretary Scott Bessent chuanin Iran laka malak dan tur puang chuaka Iran economic lifeline kat dan tur tan chum dan tur chu apuang chuak heta hian a team te chuan Donald Trump a team te chuanin Iran laka sanction na zo ka kalpui dan tur ma po khan an lo soi to ani kha tuna hian Iran longchol mun Iran port chu US force tin an la dang chat chun jom zel boka hei hianin Iran inaram pona oil emo bungra danga thon chua turte a block meka Iran tan hi chuanin hei poi vio mai nitin dollar anuai tel tak meu Iran hian an chan zel nia soi ani bok US Treasury Department chuanin Iran sarkar mai baga company tele Iran ram chunga mi hausa mi mal angchi mi chal langte mi somruk chuang zet trek na tur po tel ti soin long an thon chuana konga an malak na ti buai turin sanction lian jok kalpui te tiang chuana oma Chinese institution Irana malak pui tu te Iran na chutiang Chinese institution lian tak tak in bun mek te oil kai noi ang chi te chu atuar tu an ni don atuar zual tu an ni don in US lam chuan an soi boka China hi Iran sumdon pui lian ber an ni wangin hetia Iran laka hrek na tak US na kal pui ani chuan a biggest trading partner China hi atuar ber tu zinga mi an ni theidon ya soi ani Iranian economy minister Ali Madani zade chuanin US sanction malak na
na taka chang le turin in buat chena an zo fel to thu soin mel malam hian economic terrorism an kalpui ani ti in Iran lam chuan an pu boka hei hi an duangin game an ron khela kan duangin ral tuam hmangin game dang kan khelangai ve don ani ti in Iran lam media te chuan an puang ve bok US remove Syria from terrorism sponsor list lifting major investment obstacle ti in Times of Israel hian US Syria chungchang ron puanga kan hria tangin Syria hi mipui nunau aram hrim po an security thalo vio maya sumle pai le mihring khosakna hrim a chan chu hei kum engemaw zat Bashar al-Assad ta kai hruai sarkar khan alo en kol to a Bashar al-Assad ta chung ko ro rel na khan alo khrual to ania khami hun chung khan human rights bo chet na tam tak omani ti te tun huwa hian soi chu ania kha Bashar al-Assad ta sarkar ro rel na kha pai thlak ni to in helpol lo ni thin HTS helpol te chuan Assad ta sarkar kha pai thlain tuna hian Syria hian ro an rel tam meka chu helpol lo ni thin HTS helpol kha al-Qaeda peng pakhat zinga mi te po lo ni to ani amai ro chu tuna hian Syria en kol tuan nia US nen hian tho dun na thatak men nei chawa ve engamazat US a hian tuna Syria a hruai du thar al-Sara po hi al zin to nge ani heta hian thu thar pakhat to oma US chuan terrorism sponsor list atangin Syria chuan thai chet le tak thuan puanga ama khan foreign terrorist list atang khan US khan alo thai che to a foreign terrorist angan puang to lo tina ni chu tuna hian sponsor tu list a hianin Syria hi thai bon ni le ta a tin investment chungchanga an lo hrek na ang chi te po US chona hli sakta bokani o tunlai chu Iranin TRUMPA FAPA tha atum Netanyahu FAPA tha antum ti te thu thang alian khop maya amai ro chu hei voin thleng chuan an lati hlotling lo chu nia Donald Trump FAPA Baron Trump po hi Iran lam hian tha antum nin soyani a alumana hian dollar maktadoi som zet an tok tar nia soyani Iran International Report in a tarlan danin Donald Trump FAPA that theitu na dollar maktadoi som pe kani tur thuan puanga hei hi Iran a chuanin social media te polar chhotan view nia soi ania TV broadcaster pathum ten hemi chungchang hi an cover bokan puang boka Trump FAPA no pangber Melania nenan FAPA khania atha theitu ju dollar maktadoi som pe kan ni ang ti in Iran a hian thu thang au me kani chuti lai chuan Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan FAPA hi Iranin thantum ama ero chu Adam chuak ni ena soithung Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan Iran hian FAPA thantum ni ena soya amaro chu thukim changeng ma soilo thung khoi hmuna nge eng tika nge ti kha Netanyahu chuan soilo wani Netanyahu chuanin US Iran borok so san lai mek te tin Israel Iran in kara borok thalo tak om cholai mek hian FAPA chu Iran lam hian tha antuma chumi atan chuan malak na an kalpui ti soin amai ro chu engang tekin nge man lak ti hi apuang lo thuk ani amai ro chu engang tekin nge Iran hian man lak ti hi pon chu ani ta hrilova heti lai hian Iran po hian an hruai tulok ber an chan ve thova hetianga Iran ina Donald Trump FAPA le Netanyahu FAPA thattura ruam hanna an siam anga lo lang hi Iran tan chuan thil om lo lutuk ani lo mai thei boka US Israel ngei pon Iran Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei an thata kin an hruai tulok ber mi somni chuang zette February somni pariata Israel Blue Sparrow terana kalu ani nu le khatianga bai pui thlang na chum lo chat local chawa khan mi thanem takan thia ata khan Iran mi poimo ber thijinga khan an tel ani kha chungani wang chuanin amimal takin Iran po hianin heng hruai tu panni te an chung ko hi an zui an tin zon ni te po hian an lang chho ve ta a hei hi eng angin nge akal chho zel don ero hriat ani lova tilama hetiang ko nga hi chuanin Iran po hian an hruai tu lok te an lo chan ve nual towa Israel hian amimal taka han zuya mel ma han da that hi vo in thlenga la ti dana nia kha October
nisari san hele somni pathuma thil thleng kha kan la revek ome Gaza Hamas le Islamic Jihad te khan Israel ram chunga tui boruak le khomola tengin an luta Israel mi an mu kha an thate moti mai turin rong taken an chemi jani le somsari borvel zette Gaza alama khan an rubaw an mi tha thin khatte po an hruai lut nge an la lut nge ani kha thila in nam noite Israel chon vo in thlegen la zui renga ami malte ka han zuya Gaza a thlona manga han bom chila an han bom chila thita po tun hai te po an lo fo ani kha hetila hian Israeli fighter jet te chuan Gaza lama be pu thlang tharan kalpuya heta hian mi panni an thi nia soyania pakhat phei chu naupang mi panopang kumlimi ani tin Gaza lam media te chuan an puang chuak Israeli air strike Gaza hian nimin pialam khana thleng le a heta hian mi panni thin pakhat phei chu kumlimi ani mi pasari an hliam nia soyani boka hethui Palestinian health official te chuan puang chuakin Israel malak na wang hian in engamozat achia ni in Gaza health ministry chuan an puang tel boka Israel hian drone engamozat tir luta chu chuanin Gaza hian in akap chia a akang tel bok ne soi ani ole Russia Ukraine lama hian han lut le taila tunai chu Russia Ukraine lama in beina ana sa chhovio me chu ti rualin Ukraine hian Russia ballistic missile ka thlangna tur air defense interceptor atlak cham meka wang hian Russia malak na hianin chetna ra phlak jok athlen chho mek ni ina langani thi han pung chho zel maya hi la hliam an tamna chana hi Ukraine an lo ka thlak hlei thei to lo wang ballistic missile bik hi an lo ka thlak hlei thei to lo wang nia soyani drone ero Ukraine hi chuan in technology a mason na chak takan na ya anti drone system drone lo ka thlak na lo ti jama lo ti thlak na ang chi te phei chu Ukraine hian nei thavio mai Russia drone Ukraine ka lu za som ko pariat borvel je the chu Ukraine hian lo ti tlan lo kap thla ani tuti lai ro chon ballistic missile Ukraine lu thian poi a khoi tam ta viau zo ka chan chu Ukraine in air defense interceptor an ngei wangani chumi chu mangtang kain Russia po hian ballistic missile warzo gena ka pe moti mai turani tuna po hianin Ukraine mun ma engamozat kap le in ram alak belle tabok President Vladimir Zelensky chuanin Russia chuan a infrastructure him turin chumi tan chuan a mala tur bik le malak na thar bik kalpui turin ruam manna siam chumi tan chuan minga zia nan nia soi ani tun kuma chung in be na hianin malak na rang indodan rang in be to ne mati turania atran tirte khan chuanin US le NATO ina ral thuman pek soldier fire missile ang si te pokhan mangtang kai view maya ground a khan in be na tak kha thlenga nia maro ju hunan kal chho zela fighter jet manga in be na te missile manga hanin chan ton na te aom chawa tin mun ma sipai chakna mun anin kul na mun ang chi lu chhuwa tuma lak tuma khatianga phun pui er taka in era le pui thla kal pui tluk ang te po kha thok khat lai khan a thlenga Mariupol be na te po kha turu takani tunari chuan hei drone manga in chan ton na hian in dodan tlang lon chuan ni chhole ta meka drone hi kan soi ta nual mai tunlai khovel in dona man ruwa chuan drone hi alang sar ber ani ta mang tu te tan a cheber donin an mani sipai nun na chan tur omlo a cheber donin drone an lo ka thlak emo target fulo emo kha ani maya heng drone thi children ang chi suicide kamika zo drone te phei hi chu ral thuam lo tak pai tirin mel maram chunga mun mapoi mo ang chi te an vasut pu tir dur mai thina nia lo takani chutiang chuanin in dona hi Russia Ukraine hian tuna hian an kalpui chhota meka ground lama hi chuanin Russia sipai te engamozat an lo oma mr engamozat an lo oma mason na te pon nei chhozela ramlak thar po an nei chhozel bok Kyiv hianin ral thuam lama an khan lo viawa sipai lama te chuti lai chuanin Kyiv ina an ti ber ero chu Russia sipai malak na achak lo nan indona a an kepe na muan theina turin sipai mamo supply thin tu warehouse angte sipai mamo supply poimo angchi oil mun ma te atiang logistic
mun ma be kha Ukraine chuanina an malak na lian ber pakhatania hi a hlotling viau ni te pon alang reng ani Russia sipai mamo supply tu sang le an thilpoimo an da thatna warehouse ang te po Ukraine hin an beina sa viau reng ani indona chuan a sipai te malak na chau khani theilawa sipai te nan mamo sang supply hi hau taklai te pon ni reng ani indona mola sipai an oma chung ho mamo chu eituran mamo silayan mamo thuaman mamo a khatiang khan indona chon mamo tam tak omani khatiang supply na logistic kalpuina ringot po kha hau tak mai nia ral matong pialama te anin chop zelanga ya sipain in son ang zelin an mamo te po son kwal zel te po ngai ve boka chung te chu anin ka chiat sakna sa maya Ukraine hianin Russia logistic mun ma beina sa via watun haya phei chuan Russia sipai te mamo supply thin tu nia an ngai Wellberries company e-commerce company lian Russia Amazon anti hel khopa company lian ania chung ho warehouse som ni don chu Ukraine chun an be sak to nge ani hengani wanghen Russia chuan Ukraine warehouse te an ka chiat sak ve boka hubalak nan chan let nan chutiang chuan in beton he kal chho zel ani Wellberries mun ma chaw ni lovin ozone ho mun ma ozone hi Russia a e-commerce company lian ber panina anni a largest online retailer second largest online retailer Russia chuan ozone ho hi anni heng ho mun ma hi Ukraine chuan an han target chun zom vele a tun haya an logistic mun palingot Ukraine chuan an ka chiat sakle to nia soi ani hengani ta ka wang hian Russia tan po sipai lama po nei tha in ral thuam pong a jok ma sela sipai mamo thiar na le supply konga har satnan to chuanin indona hian an tumangin man la tak tak theidon lo tina ani chuti lai mek chuan Ukraine in air defense mu ballistic missile ka thlakna ang chi te du khop man tur nei tak lo wangin Zelensky hianin na tak main nei to lamte an kar an nora tuna hian UK le France chuanin Ukraine tranpui turin malak na chak takin an kal chho pui meka nimin live video khan kan tar long jok to a UK kha Ukraine ta na ron pen chuak don kan ti kha nimin lama kan puan tak lo UK in na Ukraine ta na an ti chak tur pakhat hi Storm Shadow long range missile ang chi siam na tur kha tunai khovela missile changkang le ka dik ber zinga mi Storm Shadow British missile hiania hi long range missile ania Russia po Ukraine po hian Russia beina enge mozat nikum masala matang to khan lo dong to nge a US ina unpack HIMARS angchi MLRS atang khan ka chhuwa thei mai ani nge a ol samviau ani ol samviau nge United Kingdom chuanin Ukraine ne na classified information weapon information a hlan don nia soyania amje bera chuan Storm Shadow long range cruise missile siam chhuwa theina tur le athuruka Ukraine hena hian a hlan don nia soyani Ukraine hena ma du ang le amarem chandanangin Storm Shadow hian siam chuak thei do don tina ni chu tiang ani chuanin Storm Shadow hi poimo khop maya Russia ramril zo ka mun ma dik tak taka kap che thei tur ani a thlona tangpo ka chuwa thei an ni tiang siam chuak thei tur chuan UK chuan Ukraine chu phalna apedon nia soi ani boka tin France po aron tangviau maya France po hian air defense thajet mai Ukraine ta na pedon nia soi ni boka ni kha tun haya UK le Russia in kara boruak du amlo zet maya thlenga mania drone zariat somni panni zetin Ukraine khan Russian kapa chung drone zariat somni panni zinga chuan Ukraine khanin UK atanga andon drone thanem tak khan mangtela kha khan Russia infrastructure poimo tak tak ati chiania soinia kha wang khan UK drone te Russia benan manania chu wangin UK laka hian chan let na kalpui ni don ti in Russia chuan UK lam an vo nge hani kha US hianin Ukraine tan Patriot air defense battery engemazat ape a US hian direct apelavin NATO hena apek NATO member tena anhlan chon le angkhan yama raju chu tianga chuanin US ral thuam te hi arhal alei tu ten ram tu emo hena directin
an pe ngalin an leitir chhong thei lova US remti na ngai vekani chu US remti na in NATO ram thren khathian Ukraine hena heng Patriot te po hian thon lut nge soi ani interceptor chu Ukraine hian an ngai chho meka wangin harsatna lian tak an to kan ti to kha interceptor pakhat man ringot po hi dollar mak tu etel te zetania aman he tam tham em maya US tan po olsam taka han thon zung kha thil ol ayani bik lova kan soifo ang khan Gulf biala US hian Iran ral thuam drone missile lo ka thlakna na mamo ve tho wangin hei hi chu US po hian ren viawani storm shadow hei hi tuan Russia Ukraine in dona hian ala review maya Ukraine hian tangkai takin an manga hlotling viau nge ni friends ho hian chuan scalp missile angin an soi maya British ha hian storm shadow angin an soya variant in nei tak an ni nge a platform po thumun man theini thlona tanga ka chua theini rual hian HIMARS angchi MLRS atanga ka chua theite pon ni ve boka storm shadow friends ina an man scalp zo ka hi KM zanga somruk borvel zet kap phak ani kap thui veang ring viau maya KM zani somli borvela mel maral thom engpo kap che thei turang ai ya Russia ram chung thuk tak thlenga be pui thlak na kalpui thei tu ani heti lai hian Ukraine ina an mani siam chua FP5 Flamingo cruise missile an ti te phei hi chu KM sang thum zet kap phak an nia Russia ram ril tak thlengin Flamingo FP5 Flamingo cruise missile hi chuna hol thei don bokani amai ro chu he Ukraine long range missile hian soft target Russia ram chunga mi chau hela be thaya chungjinga chun Welberries warehouse ang tepo aka pani storm shadow Britain ina Ukraine hena an pek hi chun hard target ang chi antinan fortified structure khong tak ang chi leinoi mun ma ang tele ka chiat har salu tok tur le rinom taka an sak ang chi te chu che thei tur hian storm shadow te hi chu an tangkai do na chu Ukraine po hian an mang tangkai vio don ti na ni nikum lam khan Ukraine military general staff sedanin storm shadow MBDA ho siam UK company MBDA ho siam kha Russian facility chemical plant le Novosakstinski oil refinery benan lo mang towa an hlotling viau ne soyania kha Russia chimlama oil supply tulian ber pakhatania kata khan be puithlang hlotling tak Ukraine khan an kalpui thei pha ania soi ani storm shadow pakhat man hi dollar mak ta doi khat chuangte ania khaman hi tlom lo viau mai tuna hian Ukraine in an siam chho theina turin UK lam hian a licensing kimle a technology te an hlan don ne soi ania tuna hian ro manna akal chho ta mek ani storm shadow hi scalp missile tia soi ani boka friends a hian scalp missile tia soi ne UK a hian storm shadow tin an soi maya athla storm shadow tin an soi maya a sei zong hi meter nga point pakhat zeta sai ani a tu chu fit zong chuan fit som paruk le inchi sari a sei ti na ni chu KM zani somnga borvel thenga ka pha ka hi a variant na zirin KM zani somnga ai thui ka phak te pon oma he missile ri zong hi kg sang kha zathum zeta ritania a navigation atan hian INS GPS terrain reference navigation ang chi te a manga warhead a hian blast penetrator ang chi thokna tak puak na tak ang kha ania Eurofighter Typhoon atanga ka chu theinia Rafale Mirage atangte tin tornado atangte po ka chu theini ole pondon chuan pon tur kan nga viau maya marachu athui lutuk lona antikhan kan handu tok le top maya nga chum bung deuh hlekin kan handu tok le phot maya ngeng poni sela khovel thil thleng thar thu tharam bel boina international politics le kai hoite he channel a hian chumlo chatlawati chuat he channel a hian regular takati chu athina nia milonga changi milonga evangel don nia du tok le